Ideme. Aha. Tomáš Kontár, kvalifikácia na Fit Monster, druhá kvalifikácia. 20 kg tyč, 15 kg. Kettlebell 24 kg. A rozdá. Dobre, tak sa priprav. 10 sekúnd. 8. 3, 2, 1, ideš. 1, 2, to jo. Poď jedným tempom ti opakovania, nemusíš to teraz nabúchať, poď pekne sa rozbehneš 5. Čas máš dobrý. 7. 7, dobre, hotovo. Poď ďalej. 2, 3, 4. Ešte jedno. To je ona. Dobrá, Tomi. Krásne, krásne. Pekne vyrovnal. 1, 2, 3, Pekne. 4, 5, 6, 7, to je ono. Dobrá, 50 sekúnd, Tomi. Super. Jasne. To je ono. 2, 3, 4, 5, Pekne. 6 7. a 7, to je ona. Poď. Nie, 1, 2, 3, 4, 5 a ešte jeden. Dobrá. Výborne, Tomi, pekne, pekne. Jedna, 2, 3, 4, 5, 6 A 7. a 7, to je ono. Super. Poď, Tomi, Poď, namáš, minúta ideš. 55, poď. 1, 2, 3, to je ono. 4, pekne, vyrovnané. 5, 6, A ešte jedno, poď. 7, to je ono. Výborná, Tomi, super. Tu si daj pozor na tie no repy, dobre? Tu hneď kopni hore, to je ono. 1, 2, pekne. 3, 4, 5. Posledný. 7, Krása. dobrá. A ideš na drepy. 2,30, poď. Dobrý čas, pekný čas. 1, 2. 2. Dobre. 3, 4, 5, 6, 7. Dobre, To je Tomi, ona. takéto tempo držíš perfektné. 2,55, poď. Úžasné. Super ideš. Nádych, výdych a ideme na to. Poď. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a ešte jeden, hop. Pekná, 3,20, poď, poď, poď. Úžasné, perfektné, Tomi. Dobré tempo, tak. Poriadny, hneď prvý hore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Paráda. To nebuchlo. Ako? No, jasne. Pekne, Tomi, pekne, pekne. 3,40, poď, 7. Dobrý čas, poď hore, hop. To je ono, pekný hlboký. A 2, 3, 4, 5, 6, 7. Výborné. Čtvrté kolo za sebou. 4 minútky aj 5. Poď, poď, Tomi. Ešte 3 kola dáme, hop. Poď, poď, poď.
1. 2. Poď. Veď ešte 2. Ešte 2 Tomi, poď. Poď. Posledné. Hop, výborná. Poď. Poď 4,30. Poď. 2, 3, 4, 5, 6, Ešte jeden. 7. To je Nádhera. Výborné. 4,45. Poď. To je ono. A ideš dole. 1. Jak nič, poď. 2. 3. 4. 5. 6. A poriadne hore, 7, co? 5, 10, výborné. 5. kolo máš za sebou. Poď, ešte 6. dáš a musíš ešte dať aj kúsok do stredného. Poď. Poď už. To je ono. 1. 2. 3. Pekne. 4. 5. Poď ešte 2. 6. A ešte jedno. 7. To je ono, 5,35. Poď. Nie. Pozor. Teraz jedno. Poď, ustal to. 2. 4. 5. 6. A poď poriadne. To je ono. Musíš to myčníku posunúť tam. Tam, aby to bolo, no. Dva, 3, 4, 5, 6, 7, výborne. 6,20. Dobre, poď. Poď, Sneč, ešte musíš dať, poď Tomi. Poď. Chvíľko oddychneš, poď. To je ono, poriadne vystri. 2, to je ono. Poď, 3, záber. Výborná. 4. Poď ešte 3. 5. 6. 7. 15 sekúnd ešte máš, 15 sekúnd. Poď ešte, keď cítiš, poď. Nič. 1. 2, ešte máš 10 sekúnd, to dokončíš. 3. 4. 5. Dobre, poď dole. Dobre, 6, ich bolo A super. môžeš ísť. Poď pekne. Poď nechod do úplného zdvíhania. Radšej si jedno opakovania predtým daj pauzu a dokončí ďalej. 7,13 Tomi. 7,15. Poď, Dobre, to je výborné, nič, ravne máš poď. silné, poď. A zahalo, to je ono, 1. Poď, tempo, to je ono, poď a hneď hore. 3. Poď. Cez nohy, to je ono. 4. 5. Poď, to nabúcháš. 6. 7. 8. Výborná. Poď. A hore, poď a teraz už to nepoložíš, 20 sekúnd máš. Poď, už to nebudeš znovu klinovať hore. A poď do mŕtva už, poď. 9. 10. Poď tými nohami. Poď, nezastavuj, 10 sekúnd, poď. 13. Poď Tomi. 14. Poď ešte. Poď. 15. A ešte jeden, poď. A ešte jeden, 16. poď rýchlo. To je ono. Dobrá. Výborná.